Na početku se vidi djevojka kako ide prema prodavnici sa puškom. Cassie ulazi u ispražnjenu i uništenu prodavnicu i grabi sve što može naći kada čuje nekoga kako traži pomoć. Djevojka odlazi pozadi da provjeri, a kada ulazi u sobu muškarac uperi pištolj u nju. Oboje žele da drugo spusti oružje. On to učini prvi, a zatim traži da uradi to i ona. Ona mu kaže da pomjeri drugu ruku skrivenu ispod jakne. Muškarac joj kaže da je ranjen. Kada pomjeri ruku, djevojka vidi nešto i misleći da bi moglo biti oružje, upuca ga, ali zapravo imao je krst u ruci. U retrospektivi vidimo je na zabavi sa prijateljima. Ona i njen prijatelj razgovaraju o njenoj simpatiji. Kada Cassie napusti zabavu, vidi Bena svoju simpatiju. Imaju kratku razmjenu riječi. Cassie dolazi kući i javi se ocu Oliveru te kaže laku noć svom bratu Samu. Sljedećeg dana Cassie ima fudbalski trening. Njen prijatelj želi da joj pokaže nešto čudno na telefonu, ali ih prekida učitelj. Odjednom Cassie primijeti da su svi ostali na telefonu jer se nešto ozbiljno dešava. Kasnije Cassiina porodica gleda izvještaj vijesti o misterioznom NLO-u. Sam istrči iz kuće, a ostali ga prate samo da bi ih zatekla slika NLO-a na nebu iznad njih. Tokom prvih 10 dana vanzemaljci nisu pokušali komunicirati. Ljudi iz Cassienog naselja počinju se iseljavati iz gradova, što se primjećuje sljedećeg dana u njenoj školi. Iznenada svi uređaji prestaju raditi. Djeca u razredu čuju sudar na polju i vide gomilu na putu ispred škole. Također se vidi avion kako pada sa neba, srušivši se u blizini škole i uništivši nekoliko automobila. Ovo je bila reakcija na elektromagnetni impuls koji su vanzemaljci aktivirali, prvi val sa ciljem uništavanja struje. Kasnije Cassiein otac je pokupi iz škole. Gleda Bena i misli da će ga posljednji put vidjeti. Ubrzo nakon toga Cassie i Sam uzimaju vodu kada drugi val pogodi poput zemljotresa. Bježe od stabala koja padaju kada se iza njih pojavi ogromni talas. Cassie uspijeva dovesti Sama i sebe na sigurno, popeti se na obližnje drvo. Oni su bili sretnici za razliku od gradova blizu okeana. Tsunami je pogodio sve obalne gradove i svako ostrvo, potpuno ih uništivši. Nakon drugog vala treći je bio modificirana ptičja gripa koju su vanzemaljci poslali nazad na planetu, desetkujući ljudsku populaciju. Cassie dolazi u svoju školu koja je pretvorena u dodatnu medicinsku ustanovu. Tamo vidi prijateljicu i prilazi joj, ali se pojavljuje Cassieina mama i kaže joj da je prijateljica u karantinu. Stavlja joj masku i tjera je kući. Kasnije Cassie i ostatak njene porodice imaju sahranu za njenu majku koja je umrla od gripe. Nakon nekog vremena Cassie pakuje osnovne stvari i sprema se da ode. Veže Samove cipele dok njihov otac pakuje posljednje stvari koje će im trebati. Njih troje napuštaju kuću i kreću prema izbjegličkom kampu. Stižu tamo prije mraka i dočekuje ih jedan od glavnih ljudi u kampu. Te večeri Oliver odlači Cassie od ostalih i pokazuje joj pištolj. Objašnjava kako da ga koristi i kada. Oliver joj kaže da ga mora stalno držati kod sebe i sakriti od drugih. Cassie ga uzima govoreći da je mislila da su tamo sigurni, ali Oliver joj kaže da ništa više nije sigurno. Nešto kasnije svi čuju čudnu buku i vide oblak prašine koji se približava kampu. Odjednom tenkovi izlaze iz oblaka i parkiraju se u centru kampa zajedno sa školskim autobusima. Pukovnik Voš najavljuje da on sa svojim ljudima iz vojne baze i da su tu da im pomognu. Vojnici razdvajaju odrasle od djece. Odrasli odlaze u kantinu na briefing, a djeca ulaze u autobuse. Oliver dobija iste informacije dok se on i njegova djeca zajedno kreću prema autobusu. Voš prekida njegovu svađu sa oficirom i objašnjava razloge razdvajanja. Kaže da je kamp u opasnosti i da zbog ograničenog prijevoza vojska odlučuje da prioritet bude vraćanje djece na sigurno. Oliver odlučuje poslušati pukovnika i tjera Cassie i Sama da uđu. Kaže joj da se pobrine za svog brata i uvjerava ih da će uskoro i on stići u bazu. Jednom u autobusu Sam shvati da je zaboravio svog medvjedića, a pošto Cassie ne uspijeva da ga nagovori da krene bez njega, ona odlazi po njega, govoreći mu da ostane u autobusu. Cassie ulazi u spavaonicu, ali čim nađe medvjedića, čuje autobus kako odlazi. Trči prema autobusima, ali ne uspijeva ih stići. U međuvremenu Voš obavještava odrasle da vojska vjeruje da je četvrti val počeo. Vanzemaljci su se spustili sa svojih brodova i kreću se među ljudima, posjedujući sposobnost da zauzmu ljudske domaćine i kontrolišu njihove postupke. Ljudi u kampu se uznemire, a Voš im kaže da iako mogu otkriti vanzemaljce u djeci, još uvijek ih ne mogu otkriti kod odraslih. Svi pitaju za svoju djecu, ali pukovnik im kaže da će ih držati u drugom objektu jer ne mogu razlikovati ljude od vanzemaljaca. Cassie se pojavljuje izvan kantine, ali joj Oliver signalizira da ne ulazi unutra i da se sakrije. Odjednom čovjek antagonizira vojnike tražeći da izađe i svi počinju pucati. Cassie bježi u šumu. Malo kasnije vojnici napuštaju kantinu bez civila. Cassie se vraća i uzima Samovog medvjedića. Ulazi u kantinu i nalazi Olivera mrtvog među ostalima. Prije nego što ode, Cassie uzima pušku i ponovno bježi u šumu.
Kasnije djeca stižu u bazu. Kada izlaze iz autobusa dobijaju brojeve i naređuje im se da čekaju. Prvi broj koji je prozvan je Benov. Odvode ga u objekat. Vojni doktor ga pregleda dok ga narednica Reznik ispituje. Kaže joj da mu je porodica poginula u prethodnim valovima. Reznik mu kaže da ima sreće jer može osvijetiti njihove smrti. Poput ostale djece i on će pomoći u borbi protiv vanzemaljaca. Ubrizgava mu uređaj za praćenje u vrat. Ben pita kako mogu da se bore protiv vanzemaljaca ako ne znaju šta su oni. Reznik ga odvodi u drugu sobu kako bi mu pokazala kako ih mogu otkriti. Pokaže mu dječaka priključenog na žice, a zatim mu daje specijalni vizir da vidi vanzemaljca. To je parazit koji inficira ljude i kontroliše ih. Nijedna metoda ekstrakcije ne djeluje, tako da je jedini način da se parazit ubije da se ubije domaćin. Daje mu prekidač da ubije dječaka. Ben oklijeva, ali ga na kraju ubije. Reznik ga pozdravlja u borbi. Istovremeno Cassie preživljava sama. Sakriva se u šumi i misli da nikome ne može vjerovati. Njen glavni cilj je doći do baze i pronaći svog mlađeg brata. Nakon dugog putovanja ponestaju je vode kada ugleda prodavnicu gdje smo je prvi put vidjeli. Te večeri Cassie zaspi sa bratovim medvjedićem. Sljedećeg dana stiže do autoputa ispunjenog napuštenim automobilima. Između vozila nalazi tijela ubijenih ljudi i shvati da su ubijeni nedavno. Cassie ugleda dron vanzemaljaca i odmah biva pogođena u bedro. Sakriva se ispod kamiona na trenutak, ali se sjeti svog brata i odluči da se probije iz te situacije. Nažalost, onesvijesti se. U međuvremenu vožd priprema djecu za nadolazeću bitku sa vanzemaljcima. Kaže im da planiraju posljednji napad, to jeste 5. val. Ako vanzemaljci uspiju u tom valu, čovečanstvo će biti izbrisano. Djecu uče kako da budu vojnici, kako da se bore, brane i ubijaju, dok im vožd stalno govori da su oni posljednja nada za čovečanstvo. Voš ih pita mogu li učiniti ono što on traži, a svi osim Bena i Sema potvrde da mogu. Cassie se probudi u krevetu sa ranom previjenom i priključena je na infuziju. Odjednom neko se penje u stepenice i čim uđe ona se pretvara da spava. Sljedećeg dana Cassie izvadi iglu iz infuzije i dođe do svog ruksaka da pronađe pištolj, ali padne jer je rana još uvijek svježa. Čuje čovjeka kako dolazi i vraća se u krevet. Kada čovjek uđe kaže joj da zna da je budna i predstavi se kao Evan. Cassie pita gdje se nalazi, a Evan joj kaže kako ju je pronašao i doveo tu. Pita za pištolj, ali on kaže da ga nije vidio tamo gdje ju je pronašao. Odjednom Evan shvati da je Cassie možda pocijepala šavove i kada to potvrdi podigne je i odvede u kupatilo da joj ponovno zavije ranu. Dok joj dezinfikuje ranu, Evan joj kaže da je tu već 7 dana. Tada ga Cassie pita koliko su daleko od baze i on joj kaže. Kasnije pita zašto je pitala za bazu, a Cassie mu ispriča o Samu. Evan joj kaže da joj je htio pomoći jer nije mogao spasiti svoju porodicu i trebao je da se osjeća više kao čovjek. Čim Ringer spusti svoje stvari, priđe Benu i pita ga je li on vođa odreda. Djevojka želi da nametne svoju dominaciju nad njim i svima ostalima, pa ih antagonizira omalovažavanjem i prijetnjama. Ringer pita Bena igra li šah kada jedan od dječaka kaže da ne igraju, ali mogu igrati slačioni poker. Ona ga udari u grlo i kaže da neće tolerisati ponižavajuće i seksističke komentare. Teacup se sviđa njen stav. Istovremeno Cassie planira svoj put do baze, još uvijek ostajući sa Evanom. Dok je on u dvorištu, odlazi u njegovu sobu i pronalazi tajni odjeljak. Cassie tamo pronađe svoj pištolj, zgrabi ga, brzo se spakuje i šepa iz kuće. Cassie aktivira zamku i Evan je uhvati, razoruža i povuče na zemlju, govoreći joj da šuti. Vanzemaljski brod preleti iznad njih, a lovac ih traži u šumi. Kada se vrate u kuću, Evan joj kaže da joj nije rekao za pištolj jer se bojao da je ona vanzemaljac. Cassie je zatečena jer je on u pravu da bude sumnjičav. Evan joj kaže da je lovac vanzemaljac i da prati ljude zajedno sa vanzemaljskim dronovima. Razgovaraju o tome da odu do baze po brata, ali Evan kaže da bi on već mogao biti mrtav. Cassie se ne slaže i kaže da će ga sama otići tražiti. Evan je prati u njenu sobu i kaže da će ići s njom. Kaže da će je odvesti tamo, iako ne može obećati šta će pronaći u bazi. U međuvremenu Ben se približava Ringer. Ona mu kaže da je za razliku od njega morala sama brinuti o sebi čak i prije nego što su vanzemaljci došli, pa je bila spremna na smak svijeta. Ringer je dobro živjela prije nego što su je odvukli u školski autobus. Ben je ispravi rekavši da su ih spasili. Ona kaže da su ih zapravo regrutovali. Njih dvoje su sparing partneri i Ben joj kaže da ako je može srušiti da će ona naučiti njega i ostatak odreda da pucaju. Ona pristane i lako ga sruši. Nažalost, postaje malo prepotentna i on je obori drugi put. Cassie i Evan su na putu do baze. Pita ga da je nauči kako da razoruža nekoga onako kako je on nju razoružao. Evan je omalovažava, a ona mu uzvrati, govoreći da ne pokušava biti jaka, nego da je obećala bratu da će ga spasiti. Cassie jasno iznese svoje gledište, pa Evan odluči pokazati joj kako se to radi. Prvo joj demonstrira na njoj, a zatim joj dozvoljava da pokuša nekoliko puta i također je uči kako da savlada napadača. Zahvaljuje mu se i nastavljaju put do baze.
Tamo Ringer podučava svoj odred kako da pucaju, daje im nekoliko savjeta i govori im da pokušaju ponovo. Reznik im se pridružuje i kaže Benu da ga pukovnik želi vidjeti. Dječak je prati do ratne sobe. Vožd ga pozove i obavijesti ga o nekoliko simultanih napada na različite gradove. Počeo je 5. val invazije. Pokazuje mu poboljšanu i mobilnu verziju vizira koji su prije koristili u medicinskoj ustanovi sa kojim sada mogu vidjeti vanzemaljce na bojištu. Vožd mu kaže da moraju testirati vizire na terenu i da će sljedeći dan poslati Benov odred kao jedan od 4 odreda. Kaže mu da svoj odred vrati u jednom komadu. U šumi Cassie se budi sama u šatoru. Traži Evana i pronalazi ga kako se kupa u rijeci. Primijeti da ga gleda i pobjegne. Kada se Evan vrati u kamp, zatekne Cassie kako gleda svoje fotografije. Pita je o njenoj najboljoj prijateljici, prepoznaje Bena na fotografiji iz opisa u njenom dnevniku. Cassie je neugodno jer ga je čitao. Evan zatim vidi Samovu fotografiju i kaže joj da ga jedva čeka upoznati. Spakuju se i napuste kamp, prateći željezničke pruge dok ne padne noć i ne pronađu sklonište. Iste noći Ben i Sam ne mogu zaspati pa razgovaraju. Dječak počinje pjevati kao što je Cassie njemu pjevala prije svega ovoga. Ben pjeva sa njim iritirajući ostatak odreda osim Ringer. U međuvremenu Evan pomaže Cassie da previje ranu. Ona ga poljubi i zahvali mu se. Rano ujutro odred ulazi u helikopter kako bi stigao do mjesta testiranja. Ringer pita Bena gdje je Sam, a on joj kaže da ima trovanje hranom, ali je zapravo zavezao dječaka u kupovnici kako bi sigurno ostao u bazi. Ostavio mu je i svoj medaljon. Odred stiže na lokaciju, a časnik pita Bena koja je njihova misija. Kaže da trebaju infiltrirati neprijateljsko gnijezdo i eliminisati ih. Ona ih podsjeća da viziri svijetle zeleno za vanzemaljce i kada završe trebaju signalizirati za evakuaciju. Helikopter ih ostavlja i odlazi dok ulaze na neprijateljski teritorij. Ben vodi svoj odred djece naprijed kada jedan od njih vidi 2 vanzemaljca ispred. Prije nego što se odred uspije uključiti, oni počinju pucati na njih. Nađu se u teškoj situaciji i sakriju se u ulicu, a Ben im kaže da trče i sklone se u autobus. Oni Ringer zadnji uđu, pa Ben zatvori vrata. Ponovo dobiju vatru neprijatelja, a jedan od njih bude ranjen. Ringer shvati da ne mogu ostati tu i glumi mamac za neprijatelja dok se ostali ne prebace do drugog saveznika. Ben kaže ostalima da se pripreme za trčanje na njegov znak. Ringer viče da trče, a dok to rade, autobus koji je namjestila eksplodira iza njih. Odred ulazi u napušteni tržni centar i kada ga očiste smjeste se. Ringer im se pridruži i odmah izrazi sumnju da nešto nije u redu sa vanzemaljcima. Pita se kako mogu izazvati potrese, a opet se boje dječje vojske. Ringer odlučuje pobjeći iz vojske pa izvadi svoj uređaj za praćenje. Čim to učini, ostali je na vizirima pročitaju kao vanzemaljca i uspaniče se. Ne znaju šta da rade dok Ben ne shvati šta se događa. On izvadi svoj uređaj za praćenje, a ostali ga također vide kao vanzemaljca. Ben kaže da on nije vanzemaljac kao ni ljudi koji su ranije pucali na njih. Reznik i vožd su ih lagali. Kaže da zelena zapravo znači human, a da su viziri i uređaj za praćenje bili lažni. Pravi test je bio na njima da se vidi kako će reagovati na situaciju. Kada drugi dovode u pitanje njegovu logiku, on objašnjava da je vojska zapravo vanzemaljska, manipulirajući djecom da odrade prljave poslove i pobije ostatak preživjelih. Ben im kaže da se ne bore protiv 5. vala, već da su i oni sami 5. val. Tikap pita šta da rade, a on im kaže da svi izvade svoje uređaje za praćenje. Ben će biti jedini koji će se vratiti u bazu kako bi spasio Sama. Kaže Ringer da ga upuca kako bi to izgledalo stvarno. Istovremeno lovci pronalaze Evana i Cassie. Evan izlazi iz kamiona, a jedan od njih mu kaže da je izvan svog sektora dronova, a zatim mu pruži pištolj. Evan ga uzme, a zatim se okrene i ubije ga. Ostale lovce Cassie upuca i bježe zajedno, ali Evan bude ranjen. Cassie mu pomaže da se skloni u obližnju šumu. Evan joj kaže da je kombinacija ljudskog i vanzemaljskog bića uspavani agent stvoren mnogo prije nego što je invazija počela. Cassie ga pita je li ubio svoju porodicu, a on kaže da ih je ubila bolest. Kaže joj da se zaljubio u nju i povratio svoj ljudski dio. Ben je prije pratio Cassie kada je drugi lovac upucao, ubio ga je kako bi je spasio. Evan je sada čvrsti vjernik u ljubav zbog nje. Cassie se priprema da ga upuca, ali on joj kaže istinu o vojsci. Ona se udalji, a Evan joj kaže da ne bi trebala biti naoružana kada dođe do baze jer će je ubiti. Cassie mu kaže da će ga ubiti ako je bude slijedio. U međuvremenu Ben stiže do helikoptera i vraća se u bazu. Kasnije se lažno sruši ispred školskog autobusa i prime je unutra. Pozovu je po broju i dobije isti tretman u bazi od reznika. Dok joj pokazuje vanzemaljca, Cassie udari po glavi. Zajedno se bore neko vrijeme, ali Cassie je ubije, a zatim ukloni uređaj za praćenje. Uzima njenu odjeću i prolazi kroz bazu tražići svog brata.
Ben je na briefingu sa pukovnikom Voshom, ali on zna što dječak planira. Pita ga što zna, a Ben kaže da zna ko su oni, a zatim shvati da će ga ubiti. Vosh kaže da ljudi nisu ništa učinili kako bi zaslužili ono što im se dogodilo, osim što su zauzeli prostor koji su vanzemaljci trebali, a zatim ga suočava sa još jednom istinom o ljudima. Naime, da smo to isto stoljećima činili drugima. Odjednom časnik ulazi i govori im da je reznik ubijena, kao i trojica stražara na zapadnoj kapiji. Eksplozija se začuje unutar baze. Vosh naredi da se rasporedi dječja vojska, a svojim oficirima kaže da saznaju ko ih napada. Ben se bori sa stražarom koji ga zadržava i skida svoj uređaj za praćenje. Istovremeno Cassie trči hodnicima kada odjekne još jedna eksplozija. Vosh naređuje dronovima da ih rasporede na tom mjestu kako bi mogli vidjeti ko ih napada. Cassie naleti na Bena i odmah ga razoruža. Prepoznaju se, a ona mu kaže da traži Sema. Ben joj kaže da je vojska vanzemaljska i da njenog brata šalju u borbu. Kaže da moraju brzo doći do njega ili ga više neće vidjeti. Cassie mu vjeruje i zajedno ga odlaze pronaći. Dva vojnika ih zaustave kada se pojavi Evan i onesposobi ih. Evan im kaže da je postavio bombe i kada zadnji avion sa djecom poleti, on će srušiti bazu. Žao mu je što je lagao Cassie i kaže da je zbog nje izabrao svoju ljudsku stranu. Ben i Cassie trče da pronađu Sema prije nego što Evan digne bazu u zrak. Stignu do transportne linije i vide da su sva djeca tamo. Oboje se kreću između linija kako bi pronašli Sema, kada ga Cassie konačno vidi i stigne do njega. Ben im pokazuje izlazna vrata, a kada se ponovno okupe, Cassie mu daje njegovog medvjedića. Ben izvadi svoj uređaj za praćenje i trče vani. Istovremeno Vosh evakuiše bazu. Vidi kako Ben i ostali bježe, ulazi u helikopter i kreće za njima, ali ne uspijeva ih ubiti prije nego što baza eksplodira. Odjednom se pojavljuje Ringer i ostatak Benovog odreda u vojnom kamionu i spašavaju ih. Cassie gleda kako baza eksplodira i misli na Evana. Kasnije je odred postavio negdje odmarajući se